ربها فحققوا حسن المعتقد وحسن العمل وحسن الرضا وحسن العبادة. أحمده سبحانه وأشكره، وقد أذن لمن شكره بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ صاحبها الحسنى وزيادة. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص بعموم الرسالة وكمال السيادة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وتقواه خير زاد، وهي نعم العدة ليوم المعاد. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na isab kita niyo ha waktu na to ini, waktu hipag mimin sing kita niyo, parkala pag-agama, amo na yung salag-gulago nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila amuin di maglupas sin waktu nila, buat malingkan umapas dumauhat sin parbahagian nila tiap-tiap waktu rumatong, damikian daing hamanga sa lago-lago nikmat dirihilan sin Allah ta'ala, amo na impagpatumtumpya tumtumiha antara sin magtaw tay manghuda akama Islam. Jari niya itukbal na to in pupudji-pudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in Tuhan Rabbul Izzati wal Jalal, dimihil kato tanyo sahaya sin bigi jantong na to, diasukan sin pag-iman, hamanga sila amoy in makuyag tumayma sin kabayaan sin Allah ta'ala kakukuyagan niya. Sarta amuin imalup, harap kaniya nagtaat, iban siya bunal nila, sin matan pagsabunal, ha bigi jantong nila, halawm sin akun-akun nila, amoy in subay sila magtuyo, mag-amal, karna dahing hapag-amal ini, amuray ni in mahinang sabab, sin madawhat nila in lutuanan, jati, bistahon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya madawhat nila in sarayaw-rayaw, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna in sila doonhan jimadyaga sin sarayaw-rayaw pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Asabab yan, na subay amuad tuin puunan sing kita niukatan hakabuhi na to, amuin di na to lupason hasupaya di jumatukato impagsusun, karna in pakaradyaan sin manusya katan wayroon hindi magsusun haadlaw kana. Amo pakari magsusun, launtain amin nakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan in nag-iibadat patuhan Rabbul Alamin, magsusunda sila haadlaw kana, in hikasusa nila, bang mayta nila wala na pataod in amal ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari mga kakasihatiranan, kumakita niyo pangadyan, dahin ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Maidah ayat 15 patag 6
Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnih. Wa yahdihim ila siratin mustaqim." Biyaita doon na ayat ini, bunal-bunal tuod, biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala, yan narimatong kanyo, dahing hatuhan niyo Rabbul Alamin, in nur, sahaya. In nur, doon hay ni, tiapsiran si mga sila manapsir, patu kagjinis lang ta panapsir nila. Ang buok din doon haon, yung pagyanon lang niya, no, doon hay ni, amunain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena siyain, na hinang sabab, amuin, sumud in palita sin ilmu, palawm sin bigi jantong si manusia, dahin hatuhan Rabbul Alamin. Hambuk panapsir, amunain ka Islam. Amuin mahinang langta in Muslim. Amuin tutog doon kanya in kasalamatan. Salamat maghimumungan. Salamat mag-anggawta. Salamat in itikad niya sinbigi jantong niya. Damikian, in nur doon hay ni magmaana siya amuna in Quran. Sahaya sin Quran, ilmu dahing Allah subhanahu wa ta'ala karena kalam niya. In yan nagdarasin mu'jijat. Amoy in mu'jijat wayroon bugto niya dahing hawak to sin kapanaog sin Allah ta'ala maun paraak niya sampai paadlaw kiamat hahisiusyo in mamakay kaniya isiusyo in umayupot kaniya jumaka kaniya aun nahadjarunan kapaiddahan kaniya dunya akhirat. Amo ini mga katawtay manguran haagama Islam. Karena in kitab, pagyanon kitabun mubin, amo na in Quran mahamulya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana. Dimihil hidayat in Allah subhanahu wa ta'ala, hama nga sila amuin miyamagat, miyumurol, hauno-uno na pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena doon hay ni timindog in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in launta taytayan madto pa amoy in kasalamatan dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Quran mahamulya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Amoy in magpagwa kanila dahing hakatigidluman sin pagsirik, dahing hakatigidluman sin pagmaasiyat, dahing hakatigidluman sin pag-anyaya, singkatan piyagmari sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanusia, dunhan maun paamuin sahaya sin ini ilmu deng ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta iban ijin sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hati niya, in ilmu sumud palawm sin daghal sin manusia, inyan Allahu ta'ala in magbaya, isyo in butangan niya sin panghati. Hamanga sila mabaya humati, mabaya imingat, bang impag-ingat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto sumud in sahaya sin ilmu palam sin bigi jantong niya.
Sarta lang niya, dunhayan, wayahdihim ila siratin mustaqim. Amin hidayatan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa amindan sa buntul-buntul, amunain agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dunhay ni mga katawtay manghuran, hatihon na tuod marayaw, di magpaidda in pamarat saya si manusia hakaon sin Allah subhanahu wa ta'ala siya intuhan tunggal isa-isa niya way hikaruan niya. Buat malaingkan subay siya mag-itikad sin pangitikad amoy in nalangkum sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakaradyaan singkatan piyapanjari niya. Amin way makagwa, makapuklas daing halawman sin pagbaya gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin pangipati kanila. Bihay niin pamarat saya si mga sila ahlus sunna wal jamaah. Mga kakasi atiranan, in kafir, in mga sila nagsisirik, sambil in sila nananayma, sin intuhan tunggal amunay na Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nag-iitikad sila in Allah ta'ala amoy in nagpapanjari sin uno-uno katan limahil halaw man sing gumiini. Sarta siya raysab damikyan in nagdirihil sin rijiki. Iban siya in nagbabaya mudabbirul amr. Amoy in siya in nagbaya sin uno-uno pakaradyaan jumato halaw man sin ini gumiini. Damikyan in Allahu Ta'ala kimakahagad da isa mga kafir sin in Allahu Ta'ala in magpananaog sin tubig dahil hatas langit. Narang kita imingat sin tanda kaparatsayhan sin kabtangan ini biyay tahasura Yunus Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala si Maksi doon hay nisin in mga kafir bihad to pangitikad nila kul may yarzukukum minas samawati wal ard kulillah wa inna wa iyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. Baitay sila ya Muhammad at asubuha sila isiw in nagdihil rijiki halaw man sin kalangit-langitan iban sing guminia. Baitay sila wa inna aw iyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. Biyaitaan ni manusia doon hay ni parwa tumpukan duang kajinis. Hamanga sila manaymai na sila intukbalan sin Allah Ta'ala sin hidayat din kanya. Na hisiw-siw in amin tumaytay hakalaungan na sila naan in sa lugi-lugi manusia. Karena inyan hirhil kanila sin Allah Ta'ala in kalaungan siukat nila. Amin kalaungan matan-matan dunhan bang sila tumaytay hakalaungan, di na sila maka nanamsin hidayat ding ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Damikyan biyayta ha suratul Ankabut. Ayat kanuman tag-isa. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syakharas syamsa wal qamar
layakulunna Allah fa anna yufakun. Bang sila asubuhon, sin pagyanon dihay ni, amo na mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pagyanon nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na mga sila, tiyabunan nila insara sin Allah ta'ala sinak kaliwan pikilan nila. Amin doon sila kumahakad hakabayaan nila. Bukon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang sila asubuhon, bang isiyuin, nagpapanjari sing kalangit-langitan, iban na sing guminia, iban sin nagdihil, hipapakay, hamano siya, kataan, piyapanjari sin Allah ta'ala insuk, ini langit, iban sin bulan, ini suga iban sin bulan, na imbayta nila, layakulunna Allah. In akin nila Allah in nagpapanjarihayan. Naamo ini in kamattanan niya mga katawtay manghuran ha kamay Islam. Hasabab yan. In Quran amin matarang subay na to ini ayo putun marayaw. Subay na to ini ayaran marayaw. But in ini kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato iayaran in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanam kita niyo tatawangan dahing hatuhan Rabbul Alamin. Di kita niyo mabunsak halaw man sing guminia. Di kita niyo kapasaran halaw sing guminia. Kana in siya, di majaga haipun niya, bukon sa jabihayad to, aun pariyaraak niya magjaga, hamang sila amuyin, nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nag-uurol, singkatan, pamiat, sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila umukat dahing hauno-uno na, pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang niya wala nahinang, wala niya kaya pangdaakan, inyaon katan, di sila umatikat himinang. Amuan in sipat si mga sila, amuin nagmarayaw pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mapatut na to kawaan, ini pangadjian, sarta urulon ingkatan kakahinang niya, karena wairun lupas sin amuin ini murul kita sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ibadat sa lago-lago bistahun kato taniw sintuhan na to Rabbul Alamin. In Rasulullah sambil in siya nahinang niya pangaddatan in Quran. May tanto nahinang pangaddatan sabab di siya maghinang uno-uno pakaradyaan, di siya himibalbot malaingkan, subay siya tumaytay ring hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihad to subay insinguran sin ummat niya, hasupaya makasud kita, halaw man sin likusan, sin bistahon sin Allah Ta'ala in kita mahinang ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampain ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabiyita niya, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan sin ummat niya makasulsul ka. Amura hindi makasud, hindi mabaya sumud. Biyita niya, halapal niya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Beta niya, ingkatan lang niya sin ummat ko makasudsul ka. Amura, hindi makasudsul ka, hindi mabaya sumud. Ay kahwisi sabi hindi mabaya sumudsul ka. Amod timpangasubo si mga kasahabatan. Na doon hay ni siyambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sasambakan maluhay tay maun, maluhay
Agarun karena bukon siya mahunit bat inyaon piya tatarrang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mangi marayaw biya baita niya na doon hay ni in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala al-jannah. Isiyusin magtaat kako amo aning makasudsul ka. Wa man asani faqad aba. Isiyusiyo in nagmaksiyat kako amuan hindi mabaya sumudsul ka. Biyan. Na, amo yan to mga kataw tayo manghuran, hagama Islam. Unin pagyanon maksiyat dito. Maksiyat katan sinhinang himinang kau hapag agama. Wala timay tayreng hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan katantan na may takaw pa Allah Ta'ala sindi kau mabaya sumud sin sulga tiyatagama niya haummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amad to mga katawtay manghuran hagama Islam. Dunay ni biyayta katutan niyo riwayat Muslim dahil kana Aisha radhiyallahu ta'ala an. Laong niya impiyag biddaan sin ini kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan na sin mga ini ummat niya kaiwanan matarang mayo impiyag biddaan niya. Karena biyayta doon hay nilong niya al-ana uridu an ubayina lakum al-farqul wadih bayna qiraati as-sahaba lil-Qur'an wa bayna qiraatina nahnu lil-Qur'an. Ha bayta sintagda po sing kitab bihaon long niya mabaya ako patarrangon kanyo. Impiyag biddaan matampal sin haantara sin pagbasa sin mga kasahabatan sin Quran iwan sin pagbasa sin kita niyong hajaman na to bihaon mayo long niya impiyag biddaan niya. Mahita mayo impiyag biddaan niya. Mu'dhamul muslimin yaqra'ul Quran liyattali'a ala kitabillah. هذا يقرأ للإطلاع ليزدادوا ثقافة ليزدادوا علما ليستمتع بنظمه العظيم ببلاغته إلى آخره. In pagbasa lang niya sin hajaman, mapuas lang hajaman sin mga kasahabatan, sin Quran mahamul niya in kamatauran din kanila magbasa kana dunhan amuin mag ini pasandong sin Quran mahamulya sarta dunhaon in sila magpataod sin panghati magpataod sin ilmu uos dunhaon in maksud nila kumawa long niya sin balaga sin Quran hasupaya doon hayaon amin kakitaan si manusia in sila nakabidda halaw man sin gumiini imbya mga ingat doon hayan hapakaradyaan sin Quran. Amo yan in mga sila dihan naampain mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta doon hay ni yaqra'u liyutabbiq bang sila mamasak sin Quran hati niya in sila biasa pantun nag-ibadat kumawa sila sin pahala sin pagbasa doon hayaon in mga sila yaqra'u liyunafid. Salta mamasa sila magad haamin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamasa sila sin Quran bihan karena
in sila mabaya dumauhat sin kalagguan iban barakat sin Quran mahamulya kana kiyahatihan nila in Quran suko sim mga tao buhi bukon suko sim mga tao patay. Bihat, amo yan im mga sila haamuin panghati nila na amo ini in subay urulon sin hambuok mu'min hasupaya makasibu siya ha darajat si mga sila nakauna simod pa agama Islam puas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung mga kasahabatan niya. Batin ini sambil biyita kato tanyo kitab Tirmidhi riwayat daing kan Suhaib rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Aun laong niya waktu in magbabas sa sin Quran amo na imang laknat kaniya in Quran. Bukon amoy in duma kaniya pakarayawan. Sabab bang in Quran hinangon bakay-bakay sin tao bukon haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya amo na imang laknat hatao nagbas sa kaniya. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magbasa doon hay ni amin sumukat siya hidayat pa Allah subhanahu wa ta'ala dain hakallam sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sarta mamasa siya amin hasupaya sumampay siya harap pa Tuhan Rabbul Alamin wayroon gagat niya halaw man sing gumiini sampay sila makapag alop iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Nahasabab yat tubang natuurulon ingkatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin parkala pag-agama labi-labi na ha-Quran nakawidda daing hakatan manusia labi-labi na hajaman na to ini in parkala bihan biya luparagbos wayron na halga sin Quran bang mo kitaon in kahalan si manusia sin pag ayad nila sin pag ayupot nila amin lagmak madtumari sin Quran wayroon na biya mga panghalga sin mga kaibanan tabiya da kumanyaon. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Ini tiyawag kita sin Quran mahamulya ya ayyuhalladina amanu. Ya kamu mga nagpaparat saya aya renew in pamarat saya niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi na binabang kamu magbasa sin Quran. Biyita doon ay nilong niya, man qara'a ayatan walam yashur annahu ma'niyun biha papi imanihi khalal. Isiyo-siyo im magbasa sin Quran. Amo na magbasa, wayroon tadabbur niya. Wayroon ini siya kimawa deng hamaksud sin ayat biasa niya. Uno yaon diak kasya atawa liang kasya roon na yaon. Bihan na laong niya, aun laong niya, biya mga sagnat sin pag-iman niya. Hati niya, wayroon siya biya mga ini kalano sin pag-iman sinambukmano siya. In mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila sampay biyayta nila. In sila bibiyak sa sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sila mag-ingat sin Quran, maghapal sin Quran, hangpo ayat in hipahapal kanila. Sarta doon hayaon
Di sila palatunon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahangpo ayat sumuno sa hingga amuin hapal nila na in mga ayat hangpo lima bayad to sarta kaya pag-amal nila na. Bang nila wala pa kaya pag-amal, di sila palatunon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo adtuin ini kahalan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabab yan, bukon lang ta amuin, labi-labi na magbasa amuin, masapat ding unubaha. Wayroon misan tumaknina niya. Wayroon misan ini kana naman muri ang mahaloy katantan in pagbasa. Labi-labi na habang waktu Ramadan aun pagkakitaan ta, pagkasakupan ta, day dawihan amuin ini maubos in mga ini rakaat sin sambahayang kana sin sapat sin pagbasa. Inyaon wayroon tadabbur niya na amo nang kyugdan sin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun waktu long niya in magbabasa sin Quran amo na in Quran niya unim manglaknat kaniya at iniya wayroon misan amoy in piangannal niya in biyasa niya kat naon pagkakitaan mo labi-labi na ha ini Haramain Syarifain, Hamadina iban sin Makkah, doon hayan na bang sila makaratong paamin ayat, doon haon ini kasusahan sin mga tao amoy in umalop na pa kabinsanaan nila, kitangis nila kailo, doon han in pagbasa nila sin Quran, mahamulin. Namo hiniin, dahing mga sila nakahati, iwan himati, sin aturan, bang biya din in paghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga kasahabatan niya. Bihan mga katawtay manghuran, hakama Islam, na tiyo-tiyo pangadjian, doon kita niyo ha, ini timindo ka amin tindukanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha supaya makalamod kita niyo hatumpukan sin mga sila ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ianon makasud sulga amon pag-ianon sin Rasulullah kullu ummati yadkhuluna al-jannah in katan sin ummat ko makasud sila katan sulga amura hindi makasud hindi mabaya sumud na mataod yan kakitaan tayong kahalan nila, amo na yung mga sila di mag-agad yung kabtangan sin, simod nila, iwan sin dila nila, iwan sin hinang nila. Amo yung simusulang bihan, ini aun waktu sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam, na tunaon nila pabihan, sin laong niya aun sara, bihan sambil, ini wayroon, na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang sin mga sahabat na kalamuda sara sin Tuhan. Ha kita manusia na yung mga yadto aon pagtawag kaniya. Bang aon doon jima to ha mga kasahabatan amuin longta wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa doon hayaon nahinang nila bukon laway ring hapiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampain Rasulullah wala na nagtangkog wayroon na si Magda kanila in kamaksuran niya in yadto kimugdan hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtag kaniya takrir amo na yung sunnah takririya pag-ianon. Sunnah takririya, kakahinang si mga kasahabatan, bukon laway kiyawa daing Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin jimatu kan Bilal ibn Rabah,
hawak to sin kauwi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hapag Isra iwan pag Mi'raj niya, iya subunian Bilal, bang uno impaghinangon, bihan karna diungog niya in lakod-lakod sin chinila si Bilal halawng sin sulga, doon hayaon, nalawng sin Bilal, ya Rasulullah, in ako, bang ako magwudo, na magtuy-tuy ko hisam bahayang ini wudu ko yadto hari patumahay ini tubig habaran ko. At ini sunnat wudu na amo yadto pag iyanon dito sampai aun na rin mga kasahabatan doon simingod kang Bilal ibn Rabah. Inyadto sunnat dayadto sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtawakon lang niya sunnah takririyah. Hati niya aun approval sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan. Na hati niya bistaho niya tusara da sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mahuli mga kataw-tay manghuran dito na hadya patubtuhon na ito yung pangadya na waktu ini. Ini mangumbay da ko kaniukatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.